omunsi omu hariho kikoromo kibi nk'ekikoromo kibakweta ekya rejection. Being rejected, eki wakora kyona abantu tibarikukisiima, kariho okwesiba aha bantu ninga okwangwa. Like it or not, muhoozi oyangirwe ensi yoona, oyangirwe abanya-Uganda. And it's the same thing that happened to your father. Museveni abanya-Uganda bakamwanga, yakora orukujukuju, yica yakora propaganda ngu naija Ruweru ngu n'omurwanirizi w'eddembe, bitu still kyamurondora. Hati niwe kyo nikikurondoora, mukaronda oku muratusibeho Muhoozi, ninga Muhoozi okaronda oku oratwesibeho, kwabura. Wija watandika ngu nimukora za movement PLU, simanyi Muhoozi simanyi biki, mbaho mwatandika kukora za rallies, nimuza oku nimuza kurya, ahi mwazaho n'abantu mubateekyere emere barye yabusha. Obwo oryo you're just trying to buy yourself. Okwesiba aha bantu, okwegura aha bantu. Just know, tukabazira tukakuzira Muhoozi n'obwo oratwetungeho, n'obu murayetunga aha banya-Uganda, atikureebera ekyokutwetungaho ekyokutwegura kyayanga, ngwateeko ba propagandists baawe obushaija bwa NRM na n'ebikazi, radio zoona mwazigura, TV zoona mwazigura, mwagura ba tiktokers, ngu batambuze engiri yanyu, byona byayanga. Hati enshoni na n'okwangwa abantu okutamwa ozihindwire ekiniga, ozihindwire ekiniga. Hati oriyo nokora tara abaana ba NUP kubahamba kubatulugunya, nubwo orakora ota Muhoozi, tuturubakunda muri abagwira kandi abinazi abizire omu nsi yitu kuginyagurura, abizire omu nsi yitu kuginyagurura kwita abanya-Uganda. Muhoozi, nikimanya ngu imwe abanya-Uganda nibabanuukira ziizi, ahi mukura abanya-Uganda hoona muhurira mwashushurwa kubi. Egi ensi yitu Uganda yoona egi eboniire eti, nimushanga nkuru noogira ngu mukazarwa mwashanga niyo yanyu, nimuhurira nimugira ngu mwaziiwe mukashanga niyo yanyu muri abanya-Uganda. Waapi, Uganda will never be yours. Uganda is for Ugandans. Tokuza kututegeka by force, nubwo orahambe, nubwo orayite. Rejection aho niho yabasya, Muhoozi tukakunzire ngu sho hiine ekyatukoriire egi emyaka 40 yoona eyamazire omu butegyeki, sho taine ekyatukoriire, niwe sho nooza kutuyamba ki? Niwe nooza kutuyamba ki? Kwongera kutubonaabonesa? You're suffering with rejection, musajja watu. Kokureeba Bobby nibamukunda, hiyaza hoona nibamutangirira, abanyankore, all tribes in Uganda. Because Bobby is the son of the soil. He's a Ugandan. Okay? Bobby n'omwana w'omuka. Bobby n'omwana omunya-Uganda arikukunda ensi ye. Not you. Not you who's full of hatred. Nitukimanya ngu mutwineho obukyayi bwingi. Era eshaaha yoona ebintu ebi oriyo nookora Muhoozi, oriyo nooronda orutaro aho oratandikire, ahi muratandikire kusharashara nk'embuzi, ahi muratandikire kutwita mukarambika emirambo mukamanya ngu yes, abanya-Uganda hatahi twabahisa tubiine. Emirambo ei mwahirikire Ruweero terikubamara, abantu abamwisire Kasese tibakubamara, abantu abamukwita abantu b'amazaka abamwatemagwire tibakubamara, abantu abamukwita buriizooba tibarikubamara. Muhoozi, this kind of tribalism, ebintu ebi orikutwitinga,
ebintu muhoze byari kutwitinga Twitter kina hariyo narondero taro imwe numbaza kugira ngo ebintu it's all about NUP bareno barwanisa opposition hariyo mpuje ziryokwe tubizikwiseho bitu kandi urutaro nuruza kwija umunyarwanda ogo mukusibana muhimisa nyenda batemateme nyenda batugumbure empuje ziri hano za shamanga kwihari yari muhozi na yishano bakunda abanyayuganda kwihari yari yumwe history yone yibaje hine kintu cyo kubasa kureba ngo these people wished anything good to Ugandans ihange ryijwiro bugigi ihange ryijwira amateno bwoki kwabuwaza abantu mukabavuwaza bakahikaruzo kwabuwaza abantu mukabahindura abahuku omunse yabo muhoze byo rukwata abana ba NUP byo rukwata baha yuno wasa kugira ngo nubikora abana ba NUP but you're doing it to Ugandans aho kwa abantu bakure byo ryo nokora abantu lazima ihanga atari kubasa kugira ubusinge so mnange keep on doing your nonsense, your killings and your abductions maybe cyabantu wabantu yabecho cyo rukweto butegeki aho batuna ndikimanya ukahamba sho ukamuhamba right now you are the one in the charge of the country niwe kwita president niwe CDF nange mhozi ko yayaniro butegeki bwa force iwe no manya butegeki burungi nk'abantu barukukunda wankabura hamwanta bakucwira amacwanta abantu bakukena kisaranu yaba marafa rumbe kisaranu mwe yaba marafa chi but your time is coming. There's nothing that lasts forever. Yes. Taharo ikintu cyurukuza kuhangara muhozi ni wa regime yawe nije poho yawe nasho n'abanyarwanda batahi banyu stano mu bina zumwe kamwayitsa abana babantu na kamwaturgunya abana babandi kamwisa abantu busasi sarano kamwatwise nako abanyarwanda katavugwe emirembo munsi yitu noronda hora atankero twe namakatushara ngaba kushana embuzi kandi turamanyiriro gwo kutugumbura busarano kumwaye tugumbuire Rwanda ati nitwa nomwenda ngumusige mwatwita okuba numa you not stay here forever tukubasa kutegeka ihanga abantu batarukwenda go suffer with your rejection. Yes, we rejected you muhozu kagizo kutweguraho bya yanga wagura media wagura burgomwe cyagwa into ubasa kumufightinga ngo wamubase ati ngo yono nda kumutaro investment umwege so runyagore then how about if itwa abanyankore noza kutwegesa ki orutusi orunyarwanda mazumo mwasya keep provoking us, keep provoking the country bitu numwija kucuroza yicu mukurondana mwija kucubona shano mujanga mukorense gizerete ne barebe tubuye omwe naza kubareka mukore ibintu mukora mugende nabyo you will never know neshira kutwara kiraruge wowe tware ngo ino bushoborozi bwona